Another taxi fall on top of my car. Thank God I'm not inside the car. That is the only way I was safe. Mututubo wa velera muroba doroboni ya Johannesburg kachitarata cha Bri wosia horoba mutu mutihi hahobara batu bafuinga maro hachinyaziwa na bunjia zigoro yuchikatiriwa na zitekisi. The Monetary Policy Committee decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25%. Murubisi wa banga ya bukati bo lisija hanyaho wodivaza usagunyisiwa ha nyinga pfuma. Yeah, definitely. I think it was great preparation. Also keeping in mind that we were preparing for Sweden at the end of the day. Mitambo ya chipuga chali pasi cha FIFA ya bafumakazi yota kucheza pala New Zealand. Ndi madekwana ndi chipiwa doyoyo ndi badisana Mafhungo nga Tshivenda ka SABC 2 na ka channel ya DTT. Zigwada zwine zwa kushuma utoda na uphurusa zvikati na utoda nwana ane hakupfala uri ongalangala muloba nga chipinga cha mtutubo une wa kuhumbulirwa uri wobangiwa nga gese. Mukomishinari wa mpolisa Gauteng Lieutenant General Abo Elias Mawela bakhoita khwelelo ya uri bane babana mashaka bongalangalaho bakwamane na mapolisa izwi khoda musi ofisiri bane bakushimana na ulangula chiwo icho bachikosedzulusa zwipato umwana na starata zwa kwame apo doroboni ya Johannesburg huko humbulwa uri hotutu bagese zwa siya huchiloba mutu mutihi haubara batu bafu ina maro hachinyaziwa na bunji hazigoroyi zwine zwakatela na zitekisi. I'm even scared because of yesterday's incident. I'm shaking, like I don't feel safe. The white juke is my car. It's broken. Another taxi fall on top of my car. Thank God I'm not inside the car. That is the only way I was safe. I just want to thank God for this situation that happened. It's only God can save us. We just need a help now. They must just try to help us. I couldn't understand what was going on, what was happening. So it left me very, very traumatized. To feel safe, we support these people just to check what is happening, what's going on, and then you must tell us, guys, you must be safe with this position and this position. Blue light like a sky, like. So all around something like it's even the wire or gas or somebody must really take responsible for this, because now I hear that the government say there's no gas here, there's no leak. Zviche zoraro muranga vundu wa Gauteng bopanyazali Sufi butandabudza nga hachiwo chinecho chichabvera po doroboni ya Johannesburg murova. This morning we indicated with people that were doing buildings or geotech, with people that were civil engineers, with structural engineers, with fire. So all of them now, they've managed to pick up whatever they picked up. So there is a consolidated report. So we are still treating that area from the risk point of view that it might have a secondary effect. So which simply means let's treat it until all these reports are finalized. We must keep it outside or close it from being accessed by people that are not authorized to be there. Mututubo wa velera muroba doroboni ya Johannesburg kachitarata cha Bri wosia horoba mutu mutihi habubara batu bafu ina maro hachinyaziwa na bunji ya zigoro yune akateliwa na zitekisi. Zwazvino matsinanga karutingo na mwambili wa chumero ya shishi doroboni ya Johannesburg bo Robert Muraudzi ndi madekwa na abo muraudzi ko batanganeza ka Mafhungo a Tshivenda. Ndi madekwa na mwashi na bateri ya television ngani. Bo muraudzi zwazvino richikwamba nabone bahene po doroboni ya Johannesburg hechiwo chabvera hone une bakuringedza uita zvino na zvila musi hobvera chine chichiwo vangatalutshedza uri zwazvino chimone po choima nga ndela dei. Ya chimo zvino ngarichodzika nga murawo musi murovaro dovara wana mutu wa chinani ane vuri ovo onodirisiya ane panga awara ya bu obiri nga madau chali chivochera na musi
zwo muḓi engedza tshivhalo tsha vhala vhathu vhane vho vhona uri vho kwamea kha tshiwo ho no vha na vhathu vho no swika ina malo vhane vha vhori vho kwamea kha tshiwo muhashi tsha vhori tsho kwama na dzimimoḓoro yo ṱangana na ṱhamusi na dzi thekhisi ine nga swika hanefha furaru sumbe zwa zwino ndi nga ri hu na u shumisano khulwane vhukati hashu na miṅwe mihasho kana dzi department dziṅwe u ya nga u fhambana hashu ri tshi khou thusana habe na tshipholisa ngo to ralo ri khou ita uri hafhaḽa fhethu hu tsireledziwe uri hu songo vha na vhathu ṱhamusi vhane vha nga vha khou tshimbila hanefhaḽa ri na vhashumisani vhashu vhane vha vhori ndi vha mapholisa a masipala vhane vha vha JPD na vha tshipholisa na uri ndi SABC vhane vha khou shumisana uri hafhaḽa fhethu hu tsireledziwe muhashi uri hu kone u vha na hu sa vhe na thavhi ṱhamusi ya uri vhathu vha nga dalela hafhaḽa fhethu ngauri tshipikwa tshashu ndi tsha uri u swika zwezwo ri tshi ḓo wana muvhigo uyu wa vhori a ḓivha vhane vha vhori vha ṱalusa zwinzhi nga mafhungo a gese vha ṱalusa zwinzhi nga mafhungo a structural engineering vha ḓo ri vhudza uri na tshivhangi tsha iḽa mudzinginyo kana muthutuboyo ndi mini zwi amba uri ri khou dzhia sa fhethu hune ha vha uri u kha ḓivha khombo muhashi na vhathetshelesi ngeyo nṱha musi ri tshi khou lavhelesa hu na zwifhaṱo zwine ha khou sumbedza uri vho vha tshi khou shumana nazwo sa zwenezwo musi vha tshi kha ḓi guduba ndi zwifhio zwine vha nga eletshedza kha musi vhoramabindu vha re hanefho na vhane vha shumisa zwenezwo zwiṱaraṱa uri vha zwi ite u itela u ḓitsireledza ya ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu vhane vha vhori vha hanefhaḽa tsini vha songo sendela nga maanḓa hafha milongani muhashi hafha hei milonga ye ya khiriwa ngauri ro zwi vhona ḓuvha ḽa mulovha muhashi vhathetshelesi angeyo nda vha takadziwa nga maanḓa nga hula zwo foda kana magwesa hanefha kha zwileludzi zwa muyani hanefha dziṅwe nga zwi Facebook na dzi Twitter zwino ri kumulaedza washu ndi uri kha ri ṱutshele kha mafhungo foda zwithu hafhaḽa fhethu ngauri zwine kha ḓi itea muthu a khou ḓi foda hanefhaḽa a vho ḓo zhakiwa ngo ralo ngori hafhaḽa fhethu a si fhethu hune ya vho uri ri nga ri ho tsireledzea kanzhi arali vha na zwiwo zwo radiho muhashi hu vha hu na khonadzeo ya uri hu nga dovha futhi havha na iṅwe na muṅwe muthutubo ndi ngazwo riṋe sa vha tshumelo dza shishi na masipala nga u angaredza ri khou ri vhathu kha vha vhathu vhane vha ṱushela kule na hafho ya hafhaḽa fhethu vhathu vho no nga vhoramimoḓoro na vhone hu na dzi nḓila dzine dza vhona uri vha nga dzi shumisa dzine dza vhona uri ndi dza tsini vho sumbedziwa zwone nga maanḓa ane vha vhura dzi thekhisi uri vha nga shumisa hani dzi nḓila u itela uri vha kone u dzhiela phanḓa na maitele avho a zwithu a ḓuvha na ḓuvha muhashi musi ri tshi khou lavhelesa tshenetshi tshiwo tsho kwama vhunzhi ha vhathu kha musi vhoramabindu na vhaṅwe hu na thuso na ine ya khou ṋetshedziwa kha musi hune vhathu vha nga kona u wana nyeletshedzo ya mulayo na ngafhadzo nga u tou ralo ya hu na riṋe sa masipala hu ḓo vha na tshitatamennde tshine tsho ḓo bvisiwa nga murahu ṱhamusi na musi hanefha nga awara ya vhumalo uri u bva afha zwino ri isa hani phanḓa ndi hune ra ḓo ro khou ṱanganyisa dziṱhoho hafha na vhathu vho no nga vho dzi inzhiniara vhathu vhane vha vhori vha na nḓivho nga maanḓa kha zwithu nga dzi gese ngo tou ralo u itela uri ri kone u ṱanganyisa dziṱhoho ri kone u vhona uri ri bvela hani phanḓa muhashi na vhathetshelesi kha musi nga tou pfufhifhadza hu na zwine vhadzulapo vha nga itana kana vhoramabindu u ḓitsireledza kha zwiwo zwingafha zwo tou raliho ya zwiwo zwo raliho ngoho ndi ya uri nga maanḓa thaidzo ine ra vha nayo ṱhamusi hafha muḓimbulelo nga mbi ya uri hu na havhaḽa vhathu vhane vha vhori vha vha khou rafa minerala ine vha vhori vha vha khou rafa hune vha vhori vha ita uri zwifhaṱa zwinzhi kana hanefha fhasi nga maanḓa hafha hune ya vhori hu vha khou tshimbila dzi pipe system zashu kana zwanga miḓagasi na zwoṱhe zwive vha zwi humbula muhashi uri a si kalekale ine vhori vha na mulilo hafha fhasi hune ha vhori ndi underground fire zwi amba uri hu na khaedu yashu ya uri ri pfumbudze lushaka uri kha ri vha vhathu vha ṱhogomelaho ri vhe vhathu vha ṱhamusi vha ripotaho arali hu na zwiwo zwine vhathu vha khou tshinya themamveledziso ya masipala ngo tou ralo muhashi na vhathetshelesi ri khou livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho matsinavho ndi muambeli wa tshumelo dza shishi ḓoroboni ya Johannesburg vho Robert Mulaudzi musi ri tshi khou bvela phanḓa MEC wa muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng vho Namantu Nkomo Ralehuku vha ri vhalwadze vhe vha ṱanganedziwa vhuongeloni ha Charlotte Maxeke Academic zwi tshi tevhela muthuthubo unoyo fhaḽa ḓoroboni ya Johannesburg tshiṱaratani tsha Lilian Ngoyi tshe tsha vha tshi tshi ḓivhea nga ḽa Bri vha kha vhuimo havhuḓi MEC vho dalela vhuongelo honoho u ṱolela avho vho huvhalaho kha tshenetshi tshiwo
musi vhathu vha swika hanefha kha vhafuina nthihi vho hwalelwa kha maongelo o fhambananaho mona ḓorobo ya Johannesburg, vhaṅwe vho no ḓitshatshiwa ngeno vhaṅwe vha tshi khou ṱhogomelwa nga nṱhani ha tshiimo tshi si tshavhuḓi. A total of 41 casualties were reported in connection with the incident. P1s critical and that require immediate attention are 2 patients. P2s with serious injuries, not immediately life-threatening, but still require prompt medical care. It's 8 patients and 2 patients were transferred to Charlotte Maxeke Hospital. P3s with moderate injuries that are not immediately life-threatening, stable enough to wait for medical attention were 30 patients. P4 fatalities were 1 adult male unknown patient that was found on the scene. Mivhigo songo khwaṱhisedzaho i khou humbulela uri nga vho bvuḓa gese naho zwo ralo kha avho vho kwameaho nga itsho tshiwo a hu na u wanalaho u hambela gese yo ine ya khou swaswara musi wa muthuthubo uyo. Mapholisa vho kona u langa tshiimo itsho nahone tshiimo tsho vhela ngonani nga masiari. Muluvhisi wa bannga ya vhukati vho Lisitja Kganyago vho ḓivhadza u sa gonyisiwa ha nyingapfuma zwi tshi ṱuṱuwedziwa nga zwa u kona u langea ha inflation i re vhukati ya phesenthe 3 na dza rathi hune ha vha hone hune vha yo bannga vha ṱoḓa i tshi vha henefho. The Monetary Policy Committee decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25%. 3 members of the committee preferred to keep rates on hold, and 2 preferred an increase of 25 basis points. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with still high inflation expectations and the outlook. Serious upside risks to the inflation outlook remain. In light of these risks, the committee remains vigilant and decisions will continue to be data dependent and sensitive to the balance of risks to the outlook. The policy stance aims to anchor inflation expectations more firmly around the midpoint of the target band and to increase confidence of attaining the inflation target sustainably over time. The MPC will seek to look through temporary price shocks and focus on potential second-round effects and the risks of de-anchoring inflation expectations. Guiding inflation back towards the midpoint of the target band reduces the economic cost of high inflation and will achieve lower interest rates in the future. Musina basango tushara kule riabuya zvenezvino. Rikodo kubatanganidza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Vhoramilayo vha vhahumbulelwa kha tsengo ya bulayo la Senzo Meyiwa vho vhudzisa ṱhanzi ya muvhuso Zandile Khumalo he vha ri kha ṱaluse mbonalo ya tshifhaṱuwo tsha muhumbulelwa wa vhuvhili Bongani Mtanzi. Vho Sipho Ramusipile vha ri kha tshitatamennde tshawe Khumalo u bva nga ṅwaha wa 2014 uya kha 2018 hango vhuya a fanywa a ṱalusa tshifhaṱuwo tsha muhumbulelwa fhedzi khothe yo ḓombedzela uri o ita nga uralo musi a tshi topola Mtanzi sa muṅwe wa vhahumbulelwa vhe vha dzhena nḓuni nga ḓuvha ḽa bulayo ḽa Meyiwa nga ṅwaha wa 2014. Khothe khulwane ya fhaḽa Pretoria yo ita na u pfa uri mudzula tsini wa Khumalo we a vha na ene a tshi khou tea u ṋetshedza vhuṱanzi Leslie Ncwatshe o lovha vhege mbili dzo fhelaho. How intoxicated were you having drunk those 3 guarana cans? Nanjengoba usuwaphuzile lawo makheni ke awu3 eGuarana uzothi ke wena ke wawukwisiphi isimo manje ngokumayelana nokuthi uphuzile udakiwe awudakiwe? Kokuqala ngifuna ukwazi ukuthi angifiki notshwala. So amakheni amabili amathathu awenzi lutho. Firstly, what I would like you to know is that I am not new to alcohol. So 2 or 3 cans doesn't do anything to me. Yes or no, you did not give warrant officer Steenkamp those features that you testified about in court, correct? Uyebo noma cha ukuthi lama features owachazile la enkantolo awuzange uwachaze kuyena warrant officer Steenkamp. Bese kukhona ingakho ngingazange ngisachaza. It was already there, which is why I did not mention it or say it. I'll take that as a no.
ngizothi-ke no lo. That's up to you. Zwa u tsimiwa ha mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo zwi kombetshedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe uri vha baleliwe u ḓulugisela zwiḽiwa musi mudagasi u tshi kha ḓi vha wo khawa. Izwo zwo sia vhaṅwe vha tshi kombetshedzea u tou renga zwiḽiwa musi nḓala yo no tou kalula. Vhunzhi ha vhathu vha khou ṱoḓana na nḓila ya khwine ya u wana zwiḽiwa musi hu si na mudagasi. Nndwa ya u lingedza u kunda zwa u khawa mudagasi i khou bvela phanḓa. Zwa u khawa mudagasi ndi nḓaḓo khulu vhukuma kha vhadzulapo. Vhaṅwe vhathu vha ri a vha tsha kona na u tevhedzela zwavhuḓi zwifhinga zwa u khawa mudagasi hune vha ita na u litsha u dzula vho ḓilugisela zwiḽiwa. The alternative for me has been fire. So I've prepared everything on the fire and then we can sit and eat. So that is basically your preparation and make easy dishes like everything can go into one pan or one pot or put onto the fire and it will cook itself and then you have your meal for the day. Vhakhamphani no shuma na zwa u bika zwiḽiwa zwi sa lengi u vhibva vho bva fulo ḽa u gudisa vhathu u ḓitela zwiḽiwa musi mudagasi wo ṱuwa. Ngudo dzavho dzo bvisela khagala nḓila dzine zwa u khawa mudagasi zwa khou thithisa kushumele kwavho musi vha tshi lugisa zwiḽiwa na u ṋea mutsiko kha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vhane zwikwama zwavho zwo no phulea. One main outcome we noticed was a significant impact that on mealtime for families. The power outages and load shedding have disrupted their ability to prepare meals at home effectively. Many households have had to resort to dining out more frequently, as we mentioned, and purchasing smaller quantities of food essentially. Vhaṅwe vho tenda uri vha sa ḓivhi uri hu na dziṅwe nḓila dza uri zwiḽiwa zwi sa tshinyale. The time is not what they stick to. And this load shedding, it's affecting us because our food gets rotten inside the fridge. You can't eat your food well. You can't make it warm to with the microwave. Pfushi ndi dza ndeme vhukuma. Fhedzi zwa u khawa mudagasi zwi ita uri hu shumisiwe masheleni manzhi. Vhaaluwa vha musalauḽa vho aluwa vha tshi bika nga mulilo. Izwo zwo tikedziwa na nga mubiki makone Vho Neli. Musi mitengo ya zwiḽiwa i tshi khou ḓura nga tshino tshifhinga tsha u thengathenga ikonomi, u ḓibikela zwiḽiwa zwi sa dzhii tshifhinga zwi nga vha yone nḓila ya khwine. Zwino ri vhadzisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou ombedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 95 cents, bondo ndi 23 rand 9 cents, euro ndi 20 rand 3 cents, ngeno pula i 1 rand 36 cents. Masina mikove fala JC iko vhonala nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,970, platinum ndi $956, ngeno oil i songo kunakiswaho i $79.54 nga bagi. Masina kha zwa mitambo, tournamende ya mutatisano wa tshipuga tsha ḽifhasi ya vhafumakadzi yo takutshedza fhaḽa Auckland, New Zealand. Thimu yo swiyelelanaho vhuyeni ya New Zealand yo fhenya thimu ya lushaka ya Norway kha khethekanyo ya tshigwada tsha u tou thoma kha mutatisano wonoyo. Masina iḽi ndi gundo ḽa u tou thoma nga murahu ha musi vho tamba mitambo ya 14 vha sathu kunda kha mitatisano miṱanu ya tournamende, nahone tshikoro itsho tsho kuriwa kha luṱa lwa u tou thoma. Timu ya lushaka Banyana zwa zwino yo no ḓiḓowela mutshoro wa fhaḽa New Zealand. Thimu idzi vhuvhili hadzo dzi tou ḓivha zwine dza tea u lavhelelwa musi dzi ḓo ṱangana. Tshifhinga tsho fhelaho musi dzi tshi ṱangana ho vha nga ṅwedzi wa Phando nga ṅwaha 2019 kha mutambo wa vhukonani he dza fhedza dzo wa mafhuri. Kha mutambo wo tou thoma musi dzi tshi ṱangana, thimu ya lushaka ya Sweden ine ya vhambedzwa hanefha kha vhuima vhuraru yo fhenya thimu ya Afrika Tshipembe nga zwikoro zwiraru kha gumba. Yeah, things are really great in camp. I think everything is starting to sink in, especially with the FIFA shoots. Games are starting. The vibe is good in camp, positive vibes, and I think we're just looking forward to it. Yeah, definitely. I think it was great preparation. Also keeping in mind that we were preparing for Sweden at the end of the day. Banyana vhane vha vhala kha vhuimo ha 15 kha mutambo wa mbambe ya ḽifhasi vha khou lavhelelwa u shuma vho khwaṱhisa. Yeah, definitely. We were working on our defense, how we're going to work in terms of defense and also our strengths, moving the ball forward, using our strengths in terms of our speed. And I think it's all starting to come together.
Yeah, this is the biggest stage, at the end of the day, and I know that they're going to come out all out. I think at the end of the day, we need to just not be scared. Timu ya Rushaka itauranga ndera zote na utewera tosa titisupete wa kombo na wana itauruka mano au utewera ukudha na ufata ruondo. We've been working on our defensive principles, shifting quicker and moving the ball quicker, which I think moving the ball quicker is what we failed to do in our Costa Rica game. But we've been doing well, and I think we are preparing well for our next game. Uru rutohora ubiri rukotebekana musi banyarabanyana bachikotamba kamtasano wa Tomende alifasi zishikatara bona chinje moye baiwanange kala France ngangwagira mbiri fumitae banyana bakora burushimisa chinje mo ka tournament yi. I think 2019 was a long time now. It's I think 4 years ago. Any team would have improved by now. I think they are also expecting a different game from us, a different team, a much improved team from what we were before. But anyways, we are looking forward to the challenge. Timu ya Rushaka ya Sweden katina banyana havo general butambo havura tournament nge New Zealand heba wanashipinga cha ukobekana zvipinga zvabudi na maitare amverere zoraro zidorendwa zibya mikadoni mozi timu zimbiri zidotangana kha mutambo wadzo wovula mutambo uyu dota kuchedzanga sondanga wara usumbe ngama chironi nga chipinga cha Afrika Chipembe. Apo vachiziva na wanechera Mafhungo apelo para chipinga matekwana khabe abudi matsina khabandile mucho na ndanganeni wa hamudau Mafhungo a Tshivenda ahone na machero